Contoh buku itu ya caho ya itu tadi ada anak bara butukan itu teman mangga. Ekonomi itu dah kemana kok selalu diakhiri dengan turun cembol pak kebuta apa tuh bulu mana gitu. Coba terlalu gitu sih. Coba terharus selalu gitu kebuta bulu mana. Cara ya sebagai apa itu ngasang? Itu dia bagai tanda ya apa ngasang gitu kita. Sepakat palu kata palu apa palu mengenai apa one kantor dah untuk apa setuju ngaji ho bukan hode setuju ngaji ho jadi sekarang enggak raut itu bulu raut jadi emang hitung kuliah reking kuliah siapa jumlah bulu itu tema atau raut atau sangger raut bagian nian raut gitu bagian etama ini etama one tengu tuh one tengu kuliah one mah etama ya beki mesin hiu di antara lebih di antara lebih pisan kata hayang apa hayang literal intinya mungkin semacam sah amen itu amen itu yang dimaskai jadi emang asik sudah pernah rea cotar harus syarat itu semacam namanya kantor pak dalam satu pertemuan itu sepakat sudah kunci sepakat itu untuk pongo tahun setombo pak kita ranggi tahun sengaji gua ujung tahun senuka gua gampo tahun sangger jauh keng kambing sawal kambing ngaran pergi kambing cikitura kami pura maka itu apa kira-kira itu tak pak gua pecinga dan luta acara apa itu mungkin saya kayak terus saya apa teman itu terakhir tuh terus saya dua nikah ya pak coba ya boleh maya rang ada langsung boleh maya rang tuang kok mangga boleh maya apa hiyo nak boleh maya gereja ya pak boleh maya gereja itu apa maksudnya condo yuk condo kamping tuang kulut telatan ta embang gereja di sana contoh jadi ya lealtan kuli kadion iya itu atadion itu belah condo lapara contoh rubeng kita nikah kudu nikah gitu tega ayo itu ga pokok kat itu telebe ko yo ma pastor ayo nal soko rapa kerketan tu raung kudu tiba sakramen nikah si anak dameta sua tite ma pastor kulit tes tong ti condo kambing morivovo bakilawang bakar di sana keleta sua akhirnya pakar kita turap tiba sakramen nikah si setsua onel soho itu tarang itu tite ma pastor ataya mulu cuma sleman tong lites tong lelenggerle lealtar morin aku ngaran itu ramon nami di kambing te ma pastor tera mangkanang itu kepok nganceng ko tema kepok apa itu condoro tombon katlau tombon kanang itu boleh main boleh main gereja tema gua lepara tema ya kempeng gitu tombon kanang saya one kema bola apa one misa saya one misa ka itu le dia taya kekep anu rabu nih cala manga valen lah ma pastor itu cokra MLN itu ka valen ma pastor ane ora valelen yo ma pastor pengo vale da ma pastor vale di ai lau parah yon one parah itu tema valen ya tema valen gitu langsung kat kali digaga mari kita menuju tema valen ko tema valen tombon condo kan alani le ya ta valen di kato one apa lealta coba apa itu one maiten ga terus yo ma pastor yo one maneho kami lipur mongkolon tone lupi compang geluko ai to ema bana nama pastor ai lesoho kurti bahasa sakramen nikah bisa sakramen kami si anak kata suai Yohanes awi bergita itu contoh neo ngaji dami kambing morina ngaran nama pastor kalau neka yang kilo serani tai si anak di atas sua kurve angge rakos tai mancing gari neka kue bekas neko kena neka ya kuas neko kota
Poro rau ne wajo site cabi ne ko buas one kain kilo serani disi. Ne one mai kejora ko kampo gori ko di seta ingrolon one kain kilo. Yo. Poro ita ko kan cibal paengang mandi. Poro husur dumpu pagat ma ko si setai one kain kilo. Tadang ko stai dat de ko stai bi. Itu serabang gawak pujut musa kacang kemdami. Kambing ite mapasto. Raban teswaleng buang ite. Ai tiata mulu jom mas lemanto. Lites tong leleng remori dedek. Papi aku kinadami. Kurcai lemori jarit. Cama uhelang lecad morisus. Ata batara roti aku bayangko. Yo mapasto. Para mengkanang lamite kepok. Gua amplop, apa ngasang? Amplop itu. Stipendium gitu. Stipendium. Valen la pastor gitu. Valen la pastor. Yo itu rabang nafas di tengah sang malai camping. Ami ataletan tema laro jauh tong le altar morna kungar. Ma dama cala kecalan raman itu. Lamis tong lelen gelet. Cai lemur jari tong araman di tengah sang malai. Terima kasih mak. Nah, gitu Misli apa? Oh, tede bahkan persembahan sobo. Terima kasih banyak ya, Ma Frans. Saya rasa gitu ya, tetap kita sekali. Yo, coba ya, dong kita nanang kita apa tugas itu. Teh mangaya gega kalau kebalen. Mangaya pengasang mata ya pengasang doba do pecinu. Terima kasih banyak. Balik ya. Sama-sama itu. Turun cembol kita gue mak. Kalau turun cembol tegi ko era vang tong uti tong dite. Latan sangeda lawan itu mutana apa. Lu truko agus sake serung. Apakah do pokato nila sohoko perlu vavana na vava sale-sale tay apa jauh ko gitu kau ada ta mangrai serong tempat di sana. Calama aku tuh dite. So aku nipu tung gitu ya. Apa tak perlu pandai dite. Apakah ngolut bon kata acara ko lonto piantana ko mungkin mangaya tunggu tiang. Yo, gitu ngite sangrin tau ngasekae none tamutan na mangkaray. Ite negarawan namin mar kambing ite neka mamur neka remong rukwa gusake ata polis serang di sempo mbate di siam ranta motoa hemong stai rukwa gusake kulu babana atai piang vela sampai cinta kasih lintai ngasang adat rukwa gusake one temu tanah mangkarai di teho ayah uba baru hoga do hemong aku mamun rukwa gusake aine hoa tombo adat so to dia tulis kita negone sekolah di itu baru ho ata mesin mongkolonto memang alonto bantang ACKE mule gitu kole ngasang bantang one maya avintuk memang cakambo vai kota ya adat ngasang tiba voe kong ngerpean cuma anak rona tite to de malenga tulisone surak resto ngagutikton situ landing la sengit aku lalonto torok sama ya aku tatu alaing manga vintu kagu bantang one ACKE mole sehingga bae litengo nango meti bana kewina nango cakam bobo bae nango kole mengoa cuma anak rona tite ngowadar batu kembaru ata mesen sengit tilu ital mata lonto sama onea alu piracap data tua kone lutur nako ai tara bae kolega mi odano tua kurbaya ko kecil aya mi odano telo ason bergena jadi ya memang alege tua kadang mga cara tambergena mai terus manana mai ko cek hasil mai talege tua so eng canggu gitu kat kita sengit to buah porong mata porong mati agua lonto tontil agua lonto leok kita merep kita lonto vaya lutur agu semap kut hidup
Sehingga remeh hituli te idep sangeda. Tomboso. Ai toe maleng ne ko hio bau tuang. Tulis Toe maleng tulus aku toe indung kaketan ko oi ko de tombo ko oi. Atu. La idep hio aku to lut tagu lorong. Lut tagu lorong memang ya. Lonto onea bongko kone keluargamu le. Itu atamisemi te. Jadi lut tagu lorong sangeda. Memang bantang. Lontong baru sale-sale dite. Lontong baru avo dite. Neka mangaraos katpian salang ko. Coy bodo ngentong buki sale ta. Amustia mangarang dite. Kudu sengeta tombo situ pe. Kudu idep litea kali gitu neme tombo itu. Nego neme tombo ho. Itu koya rawan dame marte. Luar biasa. Terima kasih te. Luar biasa. Yo. Yo. Aku lupa naan kyo mau. Ma Frans. Yo te. Ya. Itu kuliah arvang dahku ma Frans. Ya ataupun kita baik pecudaku. Aya. Kuliah tura waktu kabur. Toto nai molo ngalis pokok nai. Itu ketemu ngata cekan bulit ya sageda ngepuk mopo gua baik dite lu truk aku sakit. Cevin kita ducuk nga bawa baik. Diteranggona mana botol hokul aku tombon. Aku atura loreng tuak. Wali dia sanggeda nangas tukang ngarite. Tegi aku ngaji dah poruma. Aku ya posone lonton lu soko ya. Oni cekeng lonto kuruta dulu pun curu poto. Yo. Aku kair fakir sengerta. Kuruta latang ta anak teki wahan pe. Gitu. Sanggeda sekaya oni temu tanah mangrai. Ku temu tanah lino. Nekat wahan kaeng. Kuta nek aku ya hemo aku mau urus ngasanga adat. Ruku aku sake serong aku bate di sana. Serong di simpun. Jadi ala tanta nangas tukang ngerite ku terdin seger peci tombo sangat apa tombo politik aku tanya sangat apa baik pamana yang kalau valid dia tiba dia nak delik maksudnya jadi ya hokul itu akrak tanda terima kasih ya latan sangat di adite jadi ngaji aku pulang ite kuliah sehat berkilau wakar level pesena aing ko cara 90 tahun dari setara misi murid di kota itu tuer vangkana ma tuak valid. Yo anak, Yo. nagwaling ko rin kuman, harapan di tinga sang anak lain, anak walid di ako rin. Yo. Nagwaran ako kulay kambing iti anak, apa tapan di tin, onel soho anak, kurvava na antay. Yo. Nagwaran siti. Gitu kole, nagwasan gada sekaya tacuman di tin, onet tamutan na linoho. Yo. Kuduta mbater tai itar ngasan curup situ ana neko malia takum markole mesen to choone apa tanu kagutenan di telawang ko cewen kole kurbai lisa se kair piang mai binting abang ole ya por piang kira tai bancing garing neka mangalambal batang ronggodo ono ne perjuangan di te kudu kair waken ngasang adat manggareho anak nekor mandi. Terima kasih te. Oh kalau itu anak kuite balik di IT anak. Luar biasa man. Cocok ini. Mage. Malake. Saya ambil apa? Iya itu. Luar biasa Frans.